hi Akashvani AIAZAWL ani Chanchinthar achhiar tu ready lemra ti zote Social Welfare Minister Pilarin Puin Mumal taka rihlau dawani theinan Mizoram drug policy siam mek ani ati a jail tang te zinga rihlau ngai te enkol na tur ba ka no pang rihlau ngai enkol na tur malak mek ani ati Khovel puma rihlau man swale tol group dawnani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking puala thucha asoina he thu he soin Minister Swan Department in kumsang ni somni pahnia no pang kumsom machanga kumsom pasari zinga je chiana ti chwa survey report on drugs and children in Mizoram mi sing khat zasari somsari pathum komin Middle School zirlai te zinga ruihlawa innam noi muturan omnualati a he hian alantir chukum no pangtia ruihlau ti chan antam he ni atibok Minister Swan Excise and Narcotics Department in Sinsia Danin kumsang khajakwa somriat pali achanga kumin juni sompakwa inkara rihlau wanga thi mi sang khazariat somnga pakhat anom to a report ta alandanin andin hun achiat ema wangin atito tendam na kong anzo nana ma kan lak ang thovin alati velo te na invena warle ezwala kalpui angai ti asoi Pilarin Pui Soidanin, Chief Minister Pulal Dumakai Shoi State Level Core Committee on Rihlau Daw Chuan, Rihlau Chungchanga in Zeti na Handbook on Rihlau Daw Asiama, Hemi Manghian District na Master Trainer Mi Somli Paliten Zirlai Tene na Zeti na Ankalpui Meka, Central Sorkar Nwaya Mizoram Hian Rihlau Ngai Enkol na Munsom Akalpui Mekin, Nasha Mut Barat Abiyan, Drug Free Indian Campaign to District na Akalpui Mekani Atibok, Minister Swan Nule Patin Mani Fatin Nungsang Ulukta Kazir Jiangin, Kulaya Antal Tamlaunan, Swung Konwam Le Him Siam Apoimo Atia, Kaushan to Rihlau Zungsanga in Zetina Turamun Poimo Tak Ani Angin, Mala Turaso Min Mitin Te Toho Puya Asombok. Rihlau dole inven na lama hian sarkar chawin ma kan la theilawa central YMA le tlom ngai pol sang te puin thei to pin ma an la reng ti kan shet thawin karinga chu wangin sarkar le tlom ngai pol te malak na lo troi om tat tu le ma ni theina zon chawa Rihlau do na le inven na lama ma lo la thau turin ka som tak meu cheuni tunang zela kan thalai ten Rihlau an tia kan William zel chuan kan nam helaral mayang ti hi alom ema chu wang chuan ram le nam hum halnan Rihlau hi dawila inven na konga tan ila thar sau sawang o Khovel puma rihlau man swale tol group dawnani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking pual hian voina Chief Minister Pulal du Omahovin vana pa hola the evidence in clear invest in prevention kandin hona chiange invena konga chanilang uti phutupui mangin hun man anibok Agriculture Minister PC Vanan Ratan Sarkarin Thai Thar Pali de Manzo Kashal ani theinan support price Sarkarin Asiam Sakdon ati he thu hi voina apisa chenchin bumi te komna soin Minister Chuan Thai Thar Pali munphia aieng so thing le marcha te chukun na thok tu ten manzo ka anshal theinan support price siam ani don ati a Thai Thar le chungchanga sarkar tumber chu athar tu te le alei tu ten omjane zo ka anin dor ton theina na sum don na in khunjom sak siam sak ani ati a kumthum chungin mumal taka sum don na in khunjom na tur siam man tum ani thu soin kumthum nuwa chuan sarkar in ro ngai lova sumdong te le Thai Thar tu te chu anin dor the abe sei thu asoibok Minister chuan kumthara chuan so thing chu quintal noi som chuang thar chwa be se ani thu le ashal dan tur ro man an siam to thu soya an malak na masaber tur chu tender auction system ani thu le tundin huna khosom ni in tender an kalpui me kani ati a kumthara society kaltlanga na kuma so thing thar za tur hi atam tham do na wangin asong bolna processing plant din tura chakta ka malak mek ani thule athar chwa atam do na wangin inrem na je apui ni se ti inra man an siam to thute atarlang Thathar July ni khat achanga manchan tura sarkar lai puindan tharasiam New Criminal Laws of India sangni somni pathuma gender neutral omtharin hei hian me chelaka poi khoina thlen thei shemna chumi pa chawni to lavin me chetan shemna asiam bel sarkar lai puidan thar siam pathum zinga hian me se hum himna dan chatak siam bel ni ma se gender neutral aron omthara hei hian me che chunga poi khoi tu de shemna omchin chumi pa chawni to lavin me chhia te shemna ada thara in tluklang zo kin dan thar hnuaya man ani don ani
Government AIAZAWL Law College Assistant Professor P.L. Rati chuan Akashwani palai na komna a danthar pathum chungchang hisuin he danthar hi mipuiten an ngai vena shadvi apoimu ani ati a harsana to nu a chauchi ai lovin danthar chumi zongzong huam zau the angber siam ani awangin mipuite shad apoimu ati a Mizo zinga court case lu tamber chu atop khok che ani china wangin ati achanga shia tur poimu ati chu mipuit shatura cha in danthar te po ngai venturin acha bok ani P.L. Rati chuan danthar FRI the lutin a thlenchin report chu police ten ni somko chhungin a the lut tu te shilshat angai ve don thu asoya heiba ka hian dan masalama phalchin court remtina ukil ten case kalpui mek anin nu do thena chuti top ni in atwar tu de shat pui tel lovin anin withdraw thei to don lauti asoibok Senior BJP MP Om Birla chuan Lok Sabha Speaker atan thlannon ani a voice vote manga thlantlin ani Prime Minister Narendra Modi chuan avoi hina atan Om Birla Lok Sabha Speaker atan thlantlin ani chu lom om ati thu asoya kumnga chung house kai shwai turin du sakna a hlan ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani